Barden ngano benong pi ben ka pa pi ben Henry ka kam ka jumu ba ka jingle ka jumu ba ka kitien ka jumu ka yedei. Balai bangong ka yedei. Dan kibru ki baong ba Barden uhe tang ketingam. Henry Barden haba Ukran ado ko do anut ki mat ki long ki badai ki don ka jing sisa ka jing kran jumu ba emru kumba Ukran kumba ba emru kumba Ukran. Kata ka di ka pangai itanan di jilong jumu. Barden bandai ba laradai ba Barden don ya kan ka jilong ngangam tre ban buat. Sengap kan pensyai pi. Barden ulalen ya la ka jong ka jingim wan ya ka ying ka sem na ka bantaban ai ya ka leadership hapen jong yu pai pa. Laradai Barden umlong kumta mentau Barden ude wei nage cabinet minister ka so. Barden adu bu job MLA hagasnam Hajar pra ba gisnam giblade. Ila berlong kumu minister. Ila banyo wan ya ka kam deputy chief minister. Lalu iba perkat nak kebentai le dei sibet. Ilala banyo igi digi suki ki papero ke. Anda iba ada nak kebantu do kiti porti. Acar mandu imtre. Namara pa ka jitip dan jungi kamsya. Ban supul kai ka spa jo pa iba kamlo. Nama kata dah hawai persya ya kini ki charman ya kini ki konsultansi ru. Ila imgum ta. Dengan i hau ni orang pa ka don ka integrity ka don ke merit. Udon ka jing star, udon ka jing sempang, udon ka jing slur. Namara kata dah kumyo ni orang pa. Ngitay ban ay kajing kersan. Baka pangasno tanat kalong nang ni nasional jong pina lempelu kala pau kajing kersan. Lengba jong ke MP election ke baladet, lengba jong ke MDC ke election ke baladet. Tinyim du jekermen narama pihang ni halam pelu. Pilalong interior si benta jong ke kasih hills ke jongi. Nara pihang ni pilala ban smutu yunu sumbai. Kanum dan jinge igiwe ibenta jong ke kasih bagin smutu janai. Terima tarau parari iwan ban weri pi iwan ban kot pi Yuan ban ndai tang mapin aya ka buat ka jong pi ada ngi kwa ya pi mapin aya ka jing kersan ban kerpang ya ka jing duai ka jong pi